Meanwhile, a senior Iranian official told Reuters on Monday that Iran will not reopen the Strait of Hormuz in exchange for a temporary ceasefire. Namiyakapin. Adding that Tehran views Washington as lacking the readiness for permanent ceasefire. Meanwhile, na Peter Wagyang kaya senior official lagi kaya Iran. Ami panutu lagi kaya Reuters. Isa ko isni nagyang kay ko na Iran na dinya ni pagyug ubay Iran open abri agyang kay Strait of Hormuz si kwema niyan na temporary kapalit agyang temporary ceasefire. Adding the Tehran na pud sagyang kanan apitero Iran. Aya ilena miya tigiran si sagyang kaya Amerika na disiran tutumangkad si kwema niyan na permanent ceasefire. Kay no panaepo kita sa 45 disa Kau pa man na diron pa kademangan. Aya ra kaging Iran na once amitar sukatidawa na dabasan kuan tegil potokan langon permanent ceasefire di kami niu ding ketak agudi niu ketak agi apa ayama na niyan na Gaza nagudi niu ketak agi nga ya Lebanon di niu ketak agi nga Yemen. Masakaw Express kabar sa Basan Ranao. Percaya tingin na giyang tingin na mga tao si sagyang kayamanan niyan na Iran na may tano at tigin puparticipateran pupugugup siran sa kapindipin sa si sagyang kaya dar pa Iran may tano at tigin nagyang uto images mga grupo mga grupo at tigin na mga sibilyan na pugato siran pianing bakiran nagyang uto mga tunay ni Black Hawk. Operation Eagle Clue lands on April 80. Iranian officials have drawn parallel between the incident and previous fail. So, ginan mga pagarya, issue sa giyang akuan. So, giyang akuan, di kinimunta na, kanabay ni sasate man. Tanto ay ko kuan, madag lagi ang minitaya ka. Uwi na Pitero Amerika na YouTube ba? Kaya kung ma-rescueran, ang ano na mga pelinsan, apya makambatuiran. Amiyawit sayra-sayran sa Bahrain. Si tanong si sagyang kaya may pantakon sa nga ceasefire. US, Iran receives ceasefire proposal as Tehran reject deal under threat. Ceasefire proposal could reopen Strait of Hormuz, but Iran signal it will not trade strategic leverage of a temporary truce without guarantee. Iran and the United States have received a plan to end hostilities that could come into effect in Monday and reopen the Strait of Hormuz. The Reuters news agency reported on Monday, citing a source were aware of the proposal. Sa manetigin nagyang kaya makambubala, wine, adum man another proposal si sagyang ceasefire. Sa di kanong kalipatin, nagyang kaya Amerika na kagay namigay sa 48 hours deadline. Sa audio tigyan na manan yan na kaupin agyang kaya Strait of Hormuz na manan yan na binasaan nira agyang kaya pitibarangan nakuan. Structure si sagyang kaya Iran. So sa manen na maglap sa agyang na 48 hours. So giyang kaya kung sa man yung makambubala, Iran and United States have received plan to end hostilities that could come into effect on Monday and reopen the Strait of Hormuz. The Reuters news agency reported on Monday, citing source aware of the proposals. So sa man yan, adeng ko man na kuan, bagwa proposal sa kitirgin sa giyang di katidawa into could come into effect na kapakayatigyan kaya manan niya na mag-take effect sa giyang kaya isnin. A framework to end the US-Israeli war on Iran has been put together by Pakistan and exchanged with Tehran and Washington overnight. And source told Reuters outlining a two-tier approach with the immediate ceasefire followed by a comprehensive agreement.
All elements need to be agree today. Nah? The source said, adding the initial understanding would be structure of memorandum of understanding finalized electronically through Pakistan, the sole communication channel in the talk. So, mana niya nasa manena ada tarugi nga Pakistan manikwan. Mawid si siya nga pistok. All element need to be agree today. Giyang tigi na mga mana elements. So, mana niya naging nga kindop tarnon. Why? Na kailangan natin na mapasad iman to agawi. The source said, adding that the initial understanding will be structured as a memorandum of understanding finalized electronically through Pakistan. Besides, what tigin sa mga minidaptar din. Electronically, why? So, ay man na niya nakapakaya minidaptar through email. O di, nagyang kaya communication sa gyang kaya internet. Why? Nakapaamin ni daptar. So, tigin susabagi na finalize ang iman to agawi. The so-called communication channel in the talk. The US-based news platform, the US-based news platform Axios first reported on Sunday that the US, Iran, and the US-based news platform Axios first reported on Sunday that the US, Iran, and regional mediator were discussing a potential 45-day ceasefire. Yes, subkanagtan wa 45-day ceasefire. Wina, bati ang tanubu ka dataro badini na yang Iran. Ilain tanubu. So sama na nagyang iya bago mi papancak. Previously na so negosasyon na pitero na negative nya pasad. So ada man na proposal kaga why? 45 days ato na itawag si potential discussing potential 45 days ceasefire as part of a two-peace deal that could lead to a permanent end of the war, citing American, Israel, and regional sources. So sama na itigi naging mediator, naging di mahingi masadan na. Sama na finalize niran di discussion agyan kaya proposal 45 days as part of two-peace, nagitigin na two-peace Dua ni ka peace. Mana niya na two-stage. Why? Agyan 45 days, nagitigin it could lead to a permanent end of the war. So, giyatigin ni kasabapan sa mana niyan, o di na stepping stone, o di na kasabapan sa mana niyan sa kapasad permanently aging adikatidawa. Citing American, Israel, and regional sources, metero pa nagyang Amerika, nagugyang Israel. Why? Mana niya nasa gyang Middle East sources. Panarom yan. The source reportedly told Reuters the Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir has been contact all night long with U.S. Vice President J.D. Vance Special Envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So, nga tigin na miya babasagawi, kagayo to. Miya babasagawi na imbitira Sama no to na true tawa kwanda. Mana niyan na true to na nga na nadatara Di gano di mambitira Terus siya gyang internet. Nagyang atigyan na grupo, agyang Amerika, sa kapaguluhan niro, nagyang Vice President at si J.D. Vance, nagugyang si Steve Witkoff, o sa mga padiyan, na minimbitiyaran. Why? Source reportedly, Pakistan Army Chief Field Marshal Asim has been in contact all night long. Ay man na niya na miya kambibitira siran si Sagyang Kotwa, ay man na niya nagkagagawi. True, nagugyang mga padagyang mana niyan na grupo nga Vice President Amerika, Special Envoy, si Steve Witkoff, nagugyang mga Foreign Minister Abbas Araghchi, na minimbitira ipanana nagyang mana niyan na Pakistan. So si Sagyang takagagawi, adiran si ditero na malamya pasad, miya gyang Pakistan, na miya communicate na gyang Amerika, gyang mambu mana niyan na Pakistan, na miya communicate na gyang Iran sa ngulalan kaya kini Arab Araghchi. Proposal Islamabad Accord Framework. Under the proposal,
a ceasefire could take effect immediately, reopening the Strait of Hormuz within 15 to 20 days to finalize a broader settlement. Shout out Torcano sa 517. Watching on live. So, importante kay giin na kuan. Another ceasefire manay ay pataglag yang nga Amerika. Ngulalan siya nga Vice President ran. So, under the proposal, padatigyan sa nga proposal man to ami papansa ka 45 days, dua ka piece, 2 piece. A ceasefire would take effect immediately. Yang nga tigyan na ceasefire na take effect andid ni ka perma eron agreement. Agyan nga ambela na kailangan na yaman na totally ceasefire. Reopening the Strait of Hormuz na automatic mambu. Ako pina nagyang Strait of Hormuz. With 15 to 20 days to finalize a broad settlement. Nagyang kaya tigyan na pistok na siya tigyan ko 10 agulima. Taman sa 20 gawi na finalize and road sa yaman na yan na di pagayonan. The deal Gi kina si Trump na U-turn niya na ya. Gi pamana di din yang di kapag U-turn. Kagi da sabab. Ay din yang diteroon na di mamang ni sa ceasefire agi nga Iran. Pamang ni sa ceasefire ang Iran. Katunag na Iran. O di ma-ceasefire. Barang-barang na teroon yan. Ay problema sekalian ito matagal sa nga ceasefire. Dapat pendinay na nga ya Iran. So taros tano. Ito importante siya. 45 days na 2 kapis. Giyon ta 45 nang bagiin. Ay manan yan, naandid na tingin ni kapirma yung ayang bala na immediately take effect. Ay manan yan, automatic ceasefire, automatic pagupina naging Strait of Hormuz. Or ano to tigin na 15 to 20 days na penalization. So ay manan yan, broader, mala ay manan yan na kauladan si sagyang ayakaw to. Kauladan si sagyang bitiara. The deal, tentatively, dubbed the Islamabad Accord would include a regional framework for the strait with final in-person talks to be held in the Islamabad. So sa manan na kuan, di era nung di ka pa-finalize. The final agreement is expected to include Iranian commitment not to pursue nuclear weapon in exchange for sanction relief and the release of frozen asset. The source said. So sa manatigin na yung gaya deal, tentatively, bagyang gaya deal na basi ipagpadag yung gaya regional framework for Strait of Hormuz. Ama na yan na yung gaya di ka pagayon ni sa yung gaya kuwan Strait of Hormuz. Kaging Iran natigin na rakamianan. Sa kami pambaya-baya. Kauto. Giyang kaya Amerika natingin na di, kirksan. Koto. So, gina, nakaigiya, katawan na giyang kaya kuhan na Strait of Hormuz na panta-pantagan na nagyang kaya. Pamana, lupa Iran na yan, naginalawas sa igiran. The final agreement is expected. Iranian commitment not to pursue nuclear weapon in exchange for sanction, relief, and the release of frozen asset, the source said. So, ayaman na niya napitiro si Apen sa agiyang kaya source. Agiyang kaya tigin agreement. Mana agiyang kaya kapasadan na expected. Na sigurado tigin agiyang kaya commitment not to pursue nuclear. Commitment. Ayaman na niya agiyang kaya di kambu agiyang Iran. Sa ayaman na niya na nuclear power, nuclear bomb, through sa giyang uranium, pumakapatay. Naman na niya na kapag sa usapan niya na possibly limited. Kapalit mambuto, naman na niya na kada so sanction si sa giyang Iran. And release of frozen assets, the source. Naman na niya na mada nga na sanction, na malaya agyang Iran si ko, naman na niya na kapag exportan yan, di niya hindi ka pupasa sa mga produkto. Agyang Iran, pa siya nagyang gasolina. Tano din niyo ka sa ko, time ni Trump. Waya Trump time maya. Kasi si man, anta madesumya ka patay kay Suleiman Trump daw to, si Trump. Nakiasanksyon na nagyang Iran. Ama na niya nakiasanksyon ni ron. Na di makapus sa agyang Iran, si kung mga country, ami paparag yung Amerika. Datarag yung country sa NATO, G7, yung European Union,
na miya sanksyon nun agi nga Iran sa di makapesa. Sa nga na mga derpa, na madarlenged. Puluan, udi na gato sa adipman. Kapakaya kuan, madarlatan to. Adi ka pesaan agi nga Iran. So, sabo pro, ato na, ano na? Teka. So, sa manetik yan, badi ko agi ang utwa agi nga Iran, na miya kumbaga na kaya limitan so di gitu aya ka diri cuna kaya limitaduan so di di mapesa sabab sada ka pesan yan aya datarian na upama ka na durian na kan unlimited ka pagulug yan na aya problema na dabar ka ron pemasa kasasa parang baka pemasa ke masakaw nanda ko pesa ayap kesuayan lagi yung tao nga durian na kan kitambak din. Na pesa na kan sa Pilipinas, pesa na kan sa mana niyan na Thailand, India. Jerome Bartolome, kata si Jerome. Anday bata ka 170 star. Mata na siya kaya kuan. Problema na nakalak sa profile lagi, di kaya para siya. Naging alhamdulillah, sukran. So yung mana niyan, na di nga mapus ang ito gasolina ka, di kan mapus ang ito durian na ka, na so durian na ka na, kitambak. Na miya ka pera ragu nagyang kaya sanction. Na miya ka pera ragu nagyang na ayam miya so na so mga refinery agi nga Iran nakiaklusan so sa bagyo nga di mapesa. Gina ni maulaulan yan. Ikadua na mga produkto agi nga Iran na di ran mapesa. Kakapira nung panagi nga Pilipinas na ugi nga Thailand na ugi nga Malaysia. Ha? Gito yung mga ulaula. So, upama kami ug saya nga Iran na aya kapalit mo bunga nakapagupin ni sa Strait of Hormuz na kada nga na sanksyon. So, ano ni kada nga na sanksyon na malaya adi ka pakapupas agi nga Iran. So, giyan na ni tigiran, bedi ko an ni aya sistema ni na imperialism. Aya man na imperialism na makiptido ka ko isa kay nga datara Pilipinas sa ug Amerika. Na reatratan tanuran taman sa binina sera nga enged tano. Ore ano to na tigiran na rebuilding tano. Ini surat nga kapasaden. Nga kapasaden ron na kate. Ging Amerika na makapembelay siran si. Ging Amerika na pembeloy tano Iran na man anian na bebasoka. Beloy tano Iran na pendilibiran sa langwan taman. So gito isa ko miyaw na. Iman to na salakaw iman to style. Ka sanction. Sanksyonan ka so pedega ano makapagpede. Meanwhile, a senior Iranian official told Reuters on Monday that Iran will not reopen the Strait of Hormuz in exchange for a temporary ceasefire. Miya ka peni. Adding that Tehran views Washington as lacking the readiness for permanent ceasefire. Meanwhile, na Peter wagyang kaya senior official lagyang kaya Iran. Amya panutulag yang kaya Reuters. Isa ko isni nagyang kaya ko na Iran na dinya ni pagyug. Ubay Iran open abre agyang kay Strait of Hormuz si kwema niyan na temporary kapalit agyang temporary ceasefire. Ading the Tehran na pud sagyang kanan apitero Iran. Aya ilena miya tigiran si sagyang kay Amerika na disiran tutumangkad si kwema niyan na permanent ceasefire. Kay no panaepo kita sa 45 disa Kau pa man na di ron pakadayamangan. Ayar kagi nga Iran na once amitar sukatidawa na dabasan kuan tegil potokan langon permanent ceasefire di kami niu din ketak agudi niu ketak agi nga pa ayama na niyan na Gaza nagudi niu ketak agi nga ya Lebanon di niu ketak agi nga Yemen sugi isa mapiasi agi nga Iran na itetalo niyan papapak niyan agi nga ayama niyan na Lebanon na agi nga ayama na niyan na Palestine kasa kumiyaw na piyakaliw do agi nga Iran so kabay Iran na tigin na utergniw so katidawa iman to na targniw man bugi nga ayama na niya Palestina ug nga Lebanon so gina ni kuan isa sa nama piatin gagi nga Iran. Pakistan first publicly signal its mediator role in the escalating war in late March 26 offering to facilitate indirect talk between Washington and Tehran. On March 24, Prime Minister Shehbaz Sharif
said Pakistan was ready to host talk and support negotiation, while on March 26, Foreign Minister Ishaq Dar confirmed last Islamabad was relaying US proposal to Iranian officials. So sa manin, nagyang kayamanan niya na Iran, na kababargan tatigyan. Buwan ni na miya pasad, yung ni balita tanua miya so sisper na miya pasad. Imantop man adum man na proposal. Giyang ayap man niya na yung utamiyaw na amin ni balita tano, miya daw na giya pa Pakistan, agugay nga ato na Japan, miya Indo to, minitapala ko to, miya pasad, kada silang pagayon. Tinugan man na Egypt agugay nga Cairo. Why? Nakatayap man na miputup man sa Pakistan. So, man na niyan nakabuburgan ng ako nandi T2C. Sabab sa ging Turkey, Pakistan has since worked alongside with regional actor, including Turkey and Egypt, to maintain communications channel and explore diplomatic option. So, murang-murang nga di may masadan. Why? So, sa manin na ging Iran na very defensive. Tingnan to naging salakaw bitira ron na salakaw saya. So, sa manin naging Iran na tingin na rejected naging na 45 days. Why? Ayar ka na yaman niyan na permanent ceasefire.